Evo, pozdravljeni vsi skupaj. Dobrodošli na debati o, ne bom rekel riso romanov, ne bom, bom rekel o stripovskem romanu Jasona Lutza Berlin, kakor verjetno nekateri veste, ga je Lutz risal več kot 20 let, mislim seveda ga ni zares risal 20 let, ampak nastajal je preko zadnjih 20 let. In me zdi genialno, da imamo zgolj dobro leto po njegovem izidu v angleščini že pri nas slovenski prevod, to mi zdi super. In danes bomo govorili deloma o tem romanu in deloma o predstavitvi zgodovine skozi strip na splošno. Imam tukaj ene odlične sogovornike, ko bi kar prosil, da vsak pove en stavek o sebi. Zoran Smiljanić, strip autor, pika. Jovana Mihajlović Trbovc, raziskovalka na ZRC SAZU. Lev Kreft, filozof. Odlično, super. Ne samo stavek, beseda. Zdaj pa za uvod, mi smo imeli najprej plan, da bi imeli Skype intervju še z Jasonom Lutzom, kar direktno gor, pa bi ga lahko par stvari vprašali, ampak je danes edini dan, ko on cel dan predava na faksu in ne more. Zato sva se pred 2 dnevi dobila in imela eno kratko 10-minutno debatico, ki jo bomo zdaj spustili za uvod, pa malo za izhodišče našega pogovora. Tako da prosim tehnika, da kar spusti tale kratek filmček kramljanja z Jasonom Lutzom. Oh, am I still here? You still got me? Yeah, I still got you. Okay. Perfect. Okay, hello and welcome to this talk. It's really nice to have you. Thanks for inviting me. Well, thanks for being here. It's we're really proud to have your book, translated so soon after it came out. This is very unusual for Slovenia to get something so fast. When you got in touch with me about it, I was also surprised, and I'm very honored to have it appear there in your country. So I'm very grateful to my Slovenian publisher for that. Did you see the book already? I have not seen it yet. I think I'm getting sent a copy, but I haven't seen it yet. Okay, perfect. It's nice. It's like a hardcover edition, beautiful. I don't have it here with me, but yeah, we'll show you another time. So yeah, we don't have that much time, so I'll just start with the questions. The first one is, how? Because this has been in the making, for 2 decades, right? You've been slowly piecing together this thing. Yeah, I started it in 1996. I think I was 28 years old, or 20. Yeah, I was 28 years old, and I thought originally I calculated that it would take me 14 years at that point in life, but I missed that deadline by about 8 years. It took me about 22 years total. Okay. So, but I suppose you weren't really surviving on that. This was more like a passion project. You were doing other stuff probably to get by. Yeah, I was a starving artist I managed to just draw comics for about a year or maybe a year and a half, living in a very, very small apartment, eating very, very simple, cheap food, and just focusing on comics. But then after a certain point, I couldn't sustain that anymore. So I had to take on other jobs. And then it gradually shifted. And then I, fell in love and started a family. So the comics gradually shifted into the smaller and smaller pieces of the day that I left until, for a number of years near the end, I was mainly working, at night after the kids were in bed, basically. Yeah. Okay. That's one of the reasons it took so long, is because it was more of a spare time project. Of course. And yeah, this is probably something you get a lot, but how come you chose like this topic, to spend 2 decades, especially like as an American, as somebody who, have you ever lived in Berlin or? No, it was, like, you're right. Of course, it's a very common question to ask. I grew up mostly in the Western United States, so Montana and California, which, very, very far away from European history and from European influence, really. My upbringing was very much like a Western United States. I had a very mainstream public education, which in the United States is to say it was relatively poor, and close to no history education. And I was in my 20s living in Seattle, Washington, and I had finished my first book, and which was called Jar of Fools in English, and that was like a self-education in comics. I learned how to be a cartoonist making that book, and after I was done, I thought,
well, I know who I am as a cartoonist and I know what I'm capable of. What should I do next? And I didn't have an idea for a subject, and I just encountered completely at random an advertisement for a book about Berlin in the 20s. Uh-huh. I read the advertising, just a little paragraph of text that went with the ad, and it Uh-huh. the little phrase was something like, and the jazz bands played on as the world spun out of control. Uh-huh. And that one little phrase caught my attention, and I said, okay, that's it. Berlin, 1920s. It'll be 600 pages long. I made that decision right at the beginning, and I knew close to nothing about the subject matter. Uh-huh. And I did not visit the actual city of Berlin until I was about 200 pages into the story. So Wow. Okay. it was very much a random, impulsive decision that I've discovered that my creative life consists of a series of random decisions that I pursue to the bitter end. Perfect. But what this fascinated me so much, this combination of sort of like metropolitan, jazzy, carefree, sort of avant-garde enjoyment of life, combined with this world-ranging catastrophe, like Yeah, coming. I think unconsciously, there was a surface impulse, and then what my unconscious was doing was responding to. I was living in Seattle in the 90s, so in America, Seattle at that point was things were happening. It was really, there was exciting music and amazing art being created, and the whole internet thing that took over the city eventually and filled it with millionaires had not quite happened yet. So I was living in a city that felt sort of, I would describe it as feeling full of potential. Like there was lots of excitement and things happening, and you didn't know where they were going to go, but it's really fun, exciting to be a part of it. And while I was living there, in 1999, there was the WTO protests happened in Seattle, which was this big there was an enormous protest that took over the entire city to protest the World Trade Organization, which corresponded really closely with a lot of the same things that were happening in Berlin in the 20s. So I felt a very strong connection to the city I was living in and the modern American life, and how that, connected to, or in some ways was just like an extension of things that had happened in Germany in the 20s. Okay, because I was wondering, because it seems now when you finished it, it seems actually like more widely relevant, because people have been like talking about the period just before leading up to the Second World War for the last five or 10 years. There was lots of talk about it. Yeah. So now you seem to have really finished it in zeitgeist, Yeah, it was the strangest and sort of the worst, the worst best thing that could have happened to me, right? Like I spent so much of my life working on this book, and at a certain point I remember thinking, why am I doing this? Who's going to care? Why isn't my book about climate change, right? Yeah. And then I was writing the last chapters during the 2016 elections here in my country, and a friend of mine, a former student of mine, was living in Washington, D.C., and we were talking on the phone. And I was at my drawing table looking, working on my drawings and talking to him on the phone. He was talking about in the street right outside his apartment, people with torches were marching, saying, Jews will not replace us. And it was the strangest feeling to see that this thing I'd been working on for most of my adult life was actually relevant. It's been very, very strange and somewhat reassuring, because it means that I was listening to something, and I was really paying attention to what's going on in the world, and my unconscious was processing it and trying to find a way to talk about that. So okay. One more topic I really want to open, like the talk that we're going to have, the debate that we're going to have after we play this, is going to basically be about presenting history through comics, Yeah. And I wanted to ask you, like, from your experience, what you actually think about the topic, about portraying historical events through comics, because it's really specific. It's very different from, say, the movies, where you either have to choose between like a straight documentary, using documentary footage, or hiring actors, whereas comics seems to be like a third way, which is not entirely documentary, or it's dramatized, but it's somehow it could be said to be documentary. So yeah, I wondered what you thought about it. Yeah, in combining fiction, fact, and fiction, and so on. Yeah. It's a great question, and
Historical fiction as a kind of literary genre, of course, has been around for a long time. And I think that when I set out to tell this story, I really wanted to look at the real world and examine it in detail. But the way to do that for me as an artist was to create fictional characters that I could kind of time travel with. My Mhm. goal was to really put myself on the street in Berlin in the 20s. And because of the kind of artist that I am, I'm really interested in doing the necessary research. And, for instance, like, there's a lot of drawings of buildings in my comic. And I try to have that kind of detail in the background to create a believable sense of place, not Mhm. just for the reader, but for myself to enter into. Mhm. So there's all this work put towards basically a kind of fictional imagining of the past, right? It's me trying to put myself there. And because it's, in my case, one person working on it, it's very different than a filmmaker trying to Mhm. organize that information. So I can kind of, it's very intimate and it all happens on my drawing table. And so you have an enormous amount of control over that. But of Mhm. course, different from literary fiction is that it's visual, and that's a big part of it. But the Mhm. most important thing to me about it being a comic is that when you put um, comics is all about drawing connections between things. I mean, all art is, of course, but comics in particular, because of the different components, you've got your words and your pictures, and then you've got these panels that sit next to each other. The Mhm. way that a reader chooses to combine those things, you're arranging them for the reader, but each reader is going to have a different kind of, going to draw different connections between those things. Yeah, yeah, because you can see them simultaneously rather than, yeah. Right. So I feel like it's a very interactive medium in a way that Mhm. asks, if it's done in the way that I enjoy comics, you kind Mhm. of create a space for the reader to make their own, draw their own conclusions, or making certain leaps. And it's in the making of those leaps that a reader, I think, gets really engaged with a story. So I think it differs than, something like a documentary film or a fiction film. Of course, those kinds of connections can be drawn as well, but in comics, are because comics are still, you Mhm. have the free time to make those connections, right? It's, a film is just happening and you kind of Mhm. have to sort of absorb it. But a Yeah. comic, you can read at your own pace. And I think that and because pictures themselves have so much room for interpretation. Mhm. Um, so the biggest appeal to me in terms of rendering historical stuff is that it gives the reader that ability to draw their own conclusions about things. Mhm. Yeah, that is true. You can also feel that sort of in the content of Berlin, that you leave lots of stuff open. You present it, and then you, especially like in presenting the different sort of groups, ideological groups, let's say, that appear in there, you can see that you're not, obviously not fond of the Nazis. They don't get a lot of like direct say, and they're presented Yeah, like pretty much assholes, even like yeah, the ordinary people that make up their ranks. But there seems to be like your sympathies actually sort of seem to be a little bit split between this normal middle class bourgeois intellectual cultural people, like Martha and the journalist, and on the other hand, these sort of revolutionaries who you also follow. And then when they clash weirdly. Like the revolutionaries go like, "Wow, bourgeois pigs," and we're sort of on both sides as readers, and it becomes especially strong at the end of it, where the young girl robs Martha, and we're like, oh no, like whose side am I on? They're both right. So this seems like to be a very strong point, this sort of dilemma between this sort of like normal working middle class people who keep up culture, right, at a right, certain level, yeah, and between these people of action who can be a little rougher, but are actually the ones to make a change, but right. also maybe make a change for the worse. So that sort of seemed like a big theme. Can you tell me something about that? Yeah, I mean, I think I arrived at that just from absorbing so much of the information about the time, the different political parties and perspectives. But the sort of underlying thing was the goal to have empathy for every character and to Mm-hmm. understand where they're coming from. And I myself, it's great that you point that out, because in my own background, I kind of have one foot in that more kind of working class activist world and one foot in the bourgeois middle class world, like in terms of my own bringing and background. And uh, the challenges of being in a society where things are going badly and are probably going to get worse, and people in different positions
the place that puts them in. You know, it's very easy for middle class people to just like, hey, my life's fine. as long as my life is not disturbed, then everything can carry along, and I'm not going to do anything about it, regardless of what it means to other people. Whereas if you're in a more desperate situation, whether you're, you know, economically deprived or, you know, homeless or whatever, then of course, because it's a matter of survival, you're more likely to act in some way against these forces. So I'm just super interested in that because it's a constant ongoing challenge in the kind of evolution of civilization, right? Like these are exactly precisely the same forces that are being wrestled with today and have been wrestled with for a very long time. So it's great that you point that out, because it was actually a goal. I do try to have also empathy with, or maybe empathy is the wrong word, but I do try to paint the Nazis as human, right? I'm not just going to blanket villainize them, because I think to do that would be a great mistake. And that's one of the reasons that I removed the swastika from most of the book, because I didn't want people to bring all of their associations to that. But you're right. Like it's hard to portray them and not actually show them as assholes. Sort of maybe what I missed a little bit, to really give me like a Nazi figure that I could really sympathize with, and then like turn it around and, oh no, they were a Nazi. Yeah. It's done a little bit in the case of Margareta, you know. Yeah, but you're not. You're not hard to get totally on board with her, because she's kind of a jerk for most of it. Yeah, that is true. Cool. Okay. Well, yeah, that's about it. We have like maybe the 15 minutes, and now we'll start a discussion. Okay. But this has been great. So thank you. Stay online a little bit, so we'll say we'll say bye later on. But we'll just say goodbye to the group now listening. Maybe say hi to like the Slovenians who are. Yeah, hello Slovenia. Thank you so much for coming to this talk, and I hope that you'll find it enjoyable. I wish I could be there. It would be wonderful to be there. And thank you to my publisher there for putting the book out. I'm very grateful, and thank you. Is it Izar or Izar? How do you pronounce your name? Izar. Izar. Yeah. Thank you, Izar. Thank you, Jason. Thanks for taking the time. Bye. Yeah. On mislim, da je star okrog blizu 50, nekih 48, nekaj takega. Ja. Se pravi, pri 26 je rekel, da začel delati, pa 22 let je delal. Ja. Mislim, da mora biti. Aha, ok. Ne vem, očitno je na lupu. Okay, tako, meni je zelo žal, da tega nismo mogli v živo izvesti, ko bi bilo po mojem mečkem bolj komunikativno, ampak ajde, smo gledali kratek amaterski film, tudi v redu. Zdaj pa še enkrat živijo vsem skupaj. Pa mogoče glede na to, da govorimo, da smo zdaj mečkem z Jasonom govorili prav direktno o Berlinu, najprej vprašal na splošno temo zgodovinskega stripa, Zorana, pač kako se je njemu zdel, mogoče tudi pač v povezavi s tem stripom, kako se ti je zdel, da je tukaj recimo pristop v zgodovini, kakšne pristope prek stripa k zgodovini imaš ti rad, kakšne ti uporabljaš, kakšne rad bereš, tako, skratka, o predelavi zgodovine skozi strip zelo nasplošno, če nam lahko poveš tudi v zvezi s tem stripom. No? Okay. Nisem zastopil v primerjavi s čim? Se pravi, tudi v primerjavi s samim Berlinom, kakšne ti bereš, kaj ti recimo tukaj mot, kaj ti je všeč, kako bi ti recimo drugače pristopal, tako, in kaj se ti zdi sploh prednost obdelave enega zgodovinskega dogodka ali pa enega obdobja skozi strip? Ok, upam, da se bom zapomnil. Ne te umeš še, žok. Naslednje 45 minut sam bom govoril. Torej, prebral sem, strip se mi zdi izjemen, zelo dober, ima neke manjše mogoče tehnične pomanjkljivosti pri prenosu v slovenščino, pa sam, kako bi rekel, sam strip se mi zdi pa zelo, mislim, zelo ima domet in moč in z vsem stripovskim arsenalom se je lotil tega obdobja in mislim, da ga je zgledno prikazal. Ne. Pri tem je emocionalen, pri tem uporablja jezik stripa, pri tem naredi to tako bogato fresko, ki jo je malo mogoče težko včasih, ampak vse skupaj se kako bi rekel, poveže, skuha v eno tako okusno, pitno čorbico, ki je
po svoje malo podobna, recimo Berlin Alexanderplatz v seriji, ki je bila takrat po svoje pa čez nekaj svojega. Ne. Fascinantno, da je to Amerikanec naredil, da je snel to obdobje. Ne. Obdobje je jasno pomembno, a ne, geneza tega zla, ki je pa čez 10 let praktično bruhnilo čez celo Evropo in cel svet in vsekakor lepa in vredna izdaja. Ne. Ok, zdaj pa moj kako bi rekel, točka zanimanja. Ne. Kot oseba, avtor, ki ga zanimajo zgodovinski stripi, ki ga zanima ta mešanica fiction, a ne, ki je to že delal, mi je bilo zanimivo predvsem, odkot prihaja ta glas, ne, kdo govori, a govori Bog, a govori, ne vem, en od nastopajočih, a govori, se pravi, Bog kot vseveden, a govori avtor, a govori zgodovinar. Mislim, kako se to prikaže, ne? To je zelo skrito v strukturi, ne? Ampak kot ustvarjalec prej slej trčiš na ta problem, ne? In se moraš odločiti. Ne? Meni je, skratka, to mi je bilo vedno zoprn, da govori vsevedni avtor, ne? Da bi jaz bil vsevedni avtor, ki bo zdaj meni vse jasno, ne? Ki mi je jasno, kako, ne vem, junakinja seksa, kaj je všeč, ki ve vso njeno zgodovino, ne? In jaz kot avtor skušam vedno najti neke načine povedati to zgodbo malo drugače, ne? Torej glas. Ne? Bolj osebno, bolj prek enega izmed likov, ne toliko. Tako, če se vrnemo recimo dvema izdajama od Sazuja, ne? Se pravi Mausov Špigelman pa Goražde. Ne? Oba dva sta fucking genialna. Ne? Torej Goražde, torej Špigelman, Maus, govori, dobimo zgodbo skozi sinove obiske očetu, ne, in sin to, torej najprej nastopa kot intervju, tisti, ki intervjuva, ne, potem pa kot stripovski avtor, ki pozneje že to nariše. Ne. Kar se mi zdi genialno, zato ker se ne lasti to absolutno objektivnost, ne, tako se je zgodilo, ampak je še vedno stopnja subjektivnosti tle. Ne. Še boljše Goražde, ne, to je, kako mu že ime bilo? Joe Sacco, ja. Torej, možakar potuje po svetu, mislim po teh križnih žariščih in potem riše stripe zelo natančno. Ne. In torej govori tisto, kar mu drugi govorijo, ne, in nariše. Spet ni tle objektivnosti, pa še všeč mi je pri njemu, da on iz sebe nadela kakšnega junaka, ampak se naredi več ali manj nekega bebca, kot malo počas retardiranega. Ne. Tako da ta dva glasova sta mi fantastična. Ne. Drugo, jaz sem zrastel na torej teh stripih, ki so nekako v 80-ih začeli izhajati in sem dobil uvid v to. Ne. Kako bi rekel, te otroški Zagori pa zgodbe iz Divjega zahoda, tega Bonelija, ki sem bral, pač niso imeli tega zgodovine. Vse sicer dogaja nekaj, ampak junak sreča Buffalo Billa ali pa, ne vem, kakšnega revolveraša, to ni zgodovina, ne. To je sam, kako bi rekel, okoriščanje, ne, s slavnimi. Ne. Torej, moj prvi zgodovinski strip je bil tale od Bilala, ne, kjer je v bistvu kaže Bilal, Enes Bilalović, Francoz, ampak rojen mislim, da v Beogradu, kjer kaže to rusko skozi vožnjo z vlakom, rusko te visoke politike, ki so pač krivi za tisoče in milijone mogoče žrtev, ne, se grejo v bistvu na lov, ne, partija lova je naslov, ne, partija šaha, partija lova, ne, je besedna igra in skozi to vidiš to relativno elegantno potovanje, ne, in streljanje živali, vidiš, kakšne vsa grozodejstva so naredili, ne, in ta neki glavni, ki je že paraliziran, ne, glavni komunist, ne, ki je največ zakrival, ne, je v bistvu na koncu spomne te neke ljubezni, ne, ki je izdal za ideologijo. Ne. Drug primer, mogoče... Pa so čisto fiktivni liki, ali kaj v tej? Ja, mislim, ne vem, zdaj ne poznam toliko dobro, lahko mogoče so celo, nisem šel raziskovati. Ne. Ja, prosim. Drugi je, recimo, tudi v 80-ih Indijansko poletje od Hugo Pratt, veliki avtor, ne, ki je Korto Maltezija zrisal, tle nastopa kot scenarist.
riše pa Milo Manara, človek, ki fantastično obvlada ženske, ne. Dogaja se tam New Canaan, tele čistunci, oziroma, ko se reče, puritanci, ne, v 17. stoletju, mislim, da. Skratka, precej erotizirana verzija, ne, naspram tem njihovim puritanskim, ne. Ampak je zelo veliko zgodovine, zelo je naštudiran, zelo je fascinantno, koliko je šel v detalje, ne. Ja, ko si zdaj omenil recimo Corto Maltese, to je tudi en zanimiv pristop v zgodovini, Tudi, ne? tudi, Da imaš enega tudi, lika, ja. ki potuje čez zgodovinske Ampak je dogodke, bolj ne? subjektiviziran ja. s tem, da srečuje, ne, te like vse, od Rasputina do Bučke sedija, kar češ, ne. Tretji je pa Žiljar in Kotijas, torej to je zdaj šele išlo, jaz sem izmeri dobil po koških, tudi v 80-ih je začel, torej mislim, da se dogaja v Franciji 16. stoletje, kakor smo uspeli rekonstruirati, torej zelo detaljirano, zelo močno zgodba, kjer imamo torej usporeden tir faktičnih dogodkov in izmišljenih, ne. In ti faktični izmišljeni se pol prepletajo, bolj ali manj uspešno, tlele je zelo uspešno in delajo zgodbo, ne. Torej, tega je zdaj ratal en kup, ne. Torej, bom mogoče, da ne bom predolg, bom pol te moje meksikanjare, kaj se mi zdi tlele zanimivo, ne, pri Berlinu, torej, ko sva še ko scenaristom začela delati Hardfuckerse leta, ne vem, 87, ko sem bil še mlad avtor, je on rekel, da bi mogli, torej tudi nastopa kup ljudi, mozaična struktura zgodbe, bla, 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 da bi mogli midva tako narediti, da se ne prekine zgodba, torej, ko imamo enega junaka konc, da ni kat, pa da gremo na naslednjega, ampak da moramo mi nekako kamero peljati skozi okno, pa skozi ulico, pa do drugega, ne. Torej, da je vse skupaj neki organizem celovit, a ne, da se vidi, da je to mesto diha kot v enem črevesju, v enem organizmu, ne. In jaz, ko sem to razmišljal, sem rekel, jaz bom tle ogromen časa porabil, mislim, s temi vožnjami kamere od enega do drugega, od predmestja do centra, do ne vem kam, ne, se je dogajalo in ne bom, zaradi ekonomičnosti zgodbe, ne. In pol, 30-40 let pozneje, gleda hudiča, je možno, ne. Ampak ni pa, mislim, zelo povezuje, a ne, nekaj vrže papir skozi okno, pa pride druga junakinja mimo, pa pohod ta papir, bla, bla, bla. Ampak pol mu pa zmanjka, na koncu je pa, mislim, da je opustil oziroma je šel zelo na asociativne, ne. Se pravi, je res time consuming, ne. Veš kaj, tudi zadnja knjiga je recimo v precej večji časovni stiski nastala. Aha, Zadnja knjiga je bila malo tako, da je pravzaprav Drone and Quarterly, ko je osnovni založnik tega, ta kanadska založba, je prav zbrala denar in mu dala, da se je lahko usedel za pol leta in dokončal knjigo. Delno tudi zato, ker se mi zdi, da so čutili, da se bo zdaj z vsemi temi pred drugo svetovno vojnimi asociacijami dala boljš prodati. No, pokazal je, da zna, se bi lahko, vem, da bi lahko do konca speljal, pač ni, to ni napaka, ne, ampak meni je ta zavistni živček mi je zatrepetal, ker sem videl, da hudič, nečesa, kar sem se jaz odrekel, je nekdo drug pa naredil. Je pa lep moment, je pa ful. Se opravičujem, ker sem predolg bil. Ne, super je bilo. Evo, Janač, kaj pa... Jaz bi se navezala. Ja, v bistvu, če verjetno vsi poznamo Maus Arta Spiegelmana. Če Maus nekako prikaže v bistvu zgodovino priprave na holokaust in kasneje holokaust iz pozicije enega človeka, kako se njej zdi, oziroma njemu v konkretnem primeru. Mislim, da je ta strip dober primer tega, kako prikazati duh časa skozi več različnih zgodb. In se mi zdi izjemno, da v bistvu vsaka ta zgodba nakaže, da je ful več v ozadju in kot je avtor rekel, to je bil tudi njegov namen. Nisem vedela, da v bistvu mi kot bralci nekako interpretiramo, kaj je vse v ozadju in on nekako računa s tem, da mi o tem obdobju že veliko znamo. Tako da ni nekaj popolnoma novega, radikalno novega tukaj zapovedati, ampak mislim, da dejansko dobro ujame ta duh časa in tako, če bi rekli, da Maus govori o individualni zgodovini ali o oral history, to, kar v kulturologiji imenujemo, ovo je pa prav v bistvu poskus intervencije v naš kolektivni spomin na to obdobje. Ja, vedno je zanimivo, kako če to dvoje, tako je rekel Zoran, da je v bistvu
super je, če greš lahko, mislim, tisti res pol nesporno, če greš čez neko individualno izkušnjo, res veš, da ne govoriš ničesa, o čemer nimaš pojma ali pa česa ne moreš vedeti. Vedno, ko greš nad to, malo tvegaš, da izpadeš ta vsevedni prebivalec, ko v bistvu ne ve. Ne? Ampak dobiš pa lahko en ful zanimiv efekt s tem, ravno prek tega, ker ne vem. Meni je bil tukaj najbolj zanimiv, se pravim, da sem malce pogrešil perspektivo bad guyjev, perspektiva nacistov se mi je zdela malo poenostavljena, zelo papirnata, medtem ko fino mi je bilo pa vsaj to, da se nekako skozi izmenjuje med temi perspektivo nekih teh srednjerazrednih, s katerimi se lahko identificiramo, teh intelektualcev, kulturnikov, pa tako pa nekih teh malo bolj zagnanih delavskega razreda, ko jih vsakič kar malo strašijo, tam poropotajo po šipi, pa prekleti buržuji, tisti so pa ne vejo, če dobro, kaj bi s tem. Tako ta moment pa fino dobiš, v tem. Tisto, kar zgodbe izjemno, kar v bistvu strip izjemno pokaže, je prav tisto, kako je beda vsakdanjega življenja 20 let počasi, zelo počasi pripeljala do tega, kar se ni več moglo ustaviti. In v bistvu tisto, okrog česa se še vedno vodijo spori med zgodovinarji, kaj je bil točno vzrok nacistične ideologije, kdo je koga tukaj zapeljal in kdo je hotel biti zapeljan. V bistvu strip vse to dekonstruira in pokaže, da koliko so ljudi bili pogojeni z svojo vsakdanjo realnostjo in koliki je v bistvu element revščine in razslojenosti tukaj pomemben. Tudi se mi zdi, da je strip tako, zakaj sem rekla, da je intervencija v naš kolektivni spomin, ker se mi zdi, da najbolj znani filmi, romani o tem obdobju je več fokusa na perspektivi buržoazije. Tukaj je pa posebej v prvih 2 delih v bistvu večinoma gledamo zgodbe brezdomcev in iz njihove perspektive gledamo družbeno strukturo navzgor. In se mi to zdi nekaj, vsaj zame, novega. Pa zelo dostakrat se jim nekako do zunaj zgodi ta nacizem, kakor neka praktično pošast iz vesolja, ki pač na lepem prekine njihov lušten vsak dan. Tukaj je pa veliko bolj tako počas po korakcih. In v bistvu je zelo ta zgodba družine Brown, v kateri se v bistvu zaradi revščine in nerazumevanja družina razpolovi in eni otroci grejo z očetom, eni z mamo in mama počasi postaja komunistka, oče pa počasi nacist. V bistvu pokaže, niti v enem trenutku ni bil to trenutek odločitve enega od teh staršev, da bodo izbrali eno ali pa drugo ideologijo. Ampak so v bistvu, so jih okoliščine porinile in pol oni seveda reagirajo na te okoliščine. Mislim, da je ta strip zelo to dobro ponazoril. In počas nekako zdrsnejo, nekako ne veš, lobiš na eno ali pa na drugo stran. Super, da ne bomo, da damo še malo besede, še Levo, ko bo zihar tudi odprl kakšno novo perspektivo. Bom na to navezal, mislim, da je to zelo pomembno, ker strip sicer ne odgovarja na vprašanje točno, zakaj se je to zgodilo, ampak govori pa zelo natančno, kako se je to dogajalo, pri čemer je dodatno vprašanje, zakaj tako knjigo izdaja Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ne zato, ker gre za strip. Izdajajo zato, ker je metodologija tega stripa enaka metodologiji zgodovinske vede. Z nabranimi dejstvi notri ogromno dokumentarnega gradiva in natančnosti prikazovanja v sličicah, z zbranimi dejstvi dokazuje verodostojnost svoje znanstvene fikcije, tukaj pa umetniške fikcije. Se pravi, je treba seveda na to hkrati gledati ne kot odgovor, ki je neka resnica o tem času, ampak je fikcija sodobnosti o tem času, tako kot v zgodovinski vedi. In v tem je pa avtor po mojem izjemno veristično natančen. Če poznamo kontekst, kot je rečeno, ta kontekst poznamo od kabareta, recimo, če rečem en filmsko delo, jih je še cela vrsta drugih z tega področja, ali pa recimo, naprimer, že omenjeni Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina, ki je praktično z teh let, ali pa seveda še bolj, če gremo v ta čas nazaj, že tako kot je Berlin Alexanderplatz pri filmu Kule Vampe od Bertolta Brechta, ki govori o izbruhu krize in brezposelnosti v Nemčiji na izjemno radikalen način in tudi z neko preroškostjo slike posebno
oblikovane. Tako da imamo pregled, kako se to dela, ker se je to delalo že prej, ne? In v tem smislu ta verizem se mi zdi ta želja po vtisu verodostojnosti, ne? In ta vtis naredi uspešno, tako da v tem smislu je skoraj da strip boljši od kakšne zgodovinske knjige, ne? Ta konkreten spis. Pove vse tisto, kar smo v zgodovinskih knjigah in v različnih umetniških delih že zdaj brali in videli na način, ki je zelo otipljiv. To prav uprizori pač to. Prizori, ja, no se to je neka prednost, mislim, vse vemo, ne, slika pove več kot 1000 besed, strip pa več slik, pa še besed ima ogromno, tako da jasno, da pove veliko več, ne. Pa še, da se navežem, pa še bolj praktičen je, ne, če bi tole posnel, bi bil neki multimilijonska serija, ne, je, kot opazimo, je zelo filmsko narejeno, ne, kamera, kontrakamera, dialog, vožnje kamere, off glasi in tako naprej. To je že v bistvu scenarij za serijo, prej bi rekel, ne. No in tudi avtor se je odločil ustaviti pred letom 1933, ne, pred Hitlerjevim vzponom na oblast, kar na nek način, slišal sem ga, pa sem seveda slišal to ameriško oznako komiks, ne. Mislim, da je za strip, tudi jaz ne bom uporabil unga izraza o risih, da je strip kot komiks je nekaj, kar ne vidi sveta kot solzno-dolinske tragedije, bolezen za smrt, da uporabim ta Kierkegaardov izraz, ampak vidi to smrtnost, to celo tragičnost, če hočete, vidi kot razlog za komedijo. Komedija ni smeh, saj vemo, komedija je nekaj drugega, vsaj v tej hiši to gotovo vemo, ker se je toliko razpravljalo o komediji, ne, zlasti na Filozofskem inštitutu in tako naprej. Komedija je pravzaprav drugačna podoba sveta, ne. In mislim, da ta strip ne more vstopiti tudi v to dobo po letu 1933, zato, ker na nek način sam stoji na tem stališču Adornovem, da se tega ne da povedati, tako kot je bilo, ne. Da se o tem ne da poetično tudi v stripu tako govoriti. Zato se tudi malo čisto drugačno narejen, kot bi se sicer pričakovalo, ne. Popolnoma drugače postavljen, pa je zato prepričljiv, ne. Če bi bil dokumentarno postavljen, bi bil manj prepričljiv, ne. Ja, meni pri Mausu recimo mi je to noro zanimiv, če se malo ustavim še pri temu pri specifičnem stripovskem stilu, ne. Ta recimo je dosti realističen, a pri Mausu se mi zdi pa genialno to, ko so te maske živalske dane na obraze in s tem v bistvu ti prepreči neko klasično uživljanje v like, da bi ti videl neko bolečino na obrazu, neko trpljenje in izgine ta patos, ki ga imaš recimo po kakšnem, ne vem, takem kičeraju, kakor je Schindlerjev seznam ali pa kaj takega. In v bistvu zato, ker zgine ta patos, je na nek način zadeva skoraj bližji in bolj resnična. Tako je čuden, da je, kot da bi čez ta potujitveni efekt bolj začutil direktno, brez neke te maske, tega sentimentalnega čustva, veš? Tam res to krasno laufa, ne. Tle je ta minus, to, kar se rekel znaci, so, mislim, kakor obrnemo, da je to res zlo, največje zlo 20. stoletja, so prikazan tako kot klasični naci iz druge svetovne vojne, ne. Medtem, ko všeč mi, to je recimo en redkih minusov, ne, všeč mi je pa, da to dogajanje, ne, dramaturgija, ni to neka TV novela, ne, da se tle ful neki zaljubljajo, pa to, pa uno. Je v bistvu zelo realistično, ne, una dva prideta skupaj, junakinja in junak sta nekaj časa skupaj, pa njo ko bi rekel, potegne za pelje, izraz, ki sem ga iskal, to velemestno življenje, jazz, liberalno obnašanje, ne, te nočni klubi in pol se nekako vrne oziroma se ne najde, ne, čeprav je zelo intrigantna ženska, feministično bi lahko tudi rekel, da pristopa, ne, ni nekega silnega dramatiziranja, ne, to mi je všeč. In še to, kar se nacijev tiče, ne, Nekaj blazne melodrame. Ja, sem pa eno genialno, mislim, en drug strip, tako zgodovinski, ne, samo enkrat sem ga videl, ni bil nikoli preveden, V imenu vseh mojih, neki francoski od Paul Giona, torej kaže dogajanje v varšavskem getu, ne, je ta junak je mlad, nekaj in mora preživeti in v bistvu se on večino časa bori s temi, ker to so neki preko gospodarji Židja, ne, v getu se vzpostavili, neki svoj denar tiskali in svojo bando imeli in ko so druge ustrahovali, torej
Torej zamenjaš junaka, junaka, negativca, pravi junaki so naciji, z druge strani Nemci, ne, ampak on se pa 3/4 časa bori, ker z Nemci sploh nima stikov, ne, se junak bori proti temi gospodarji bande Židov, ne, in to se mi pa zdi zelo taka subtilna, ne, da zamenjaš junaka negativca z unim, ki je nastal zaradi teh nečloveških razmer. Ja, to je zanimiv moment. Kar se mi zdi, da imaš tudi na splošno si se rad igral s takimi zadevami, že od leta 1945 stripa naprej. Da pač obrneš perspektivo in vidiš. Ja. Jaz sem hotela še nekaj povedati o, kar se meni zdi, da je prednost stripa kot medija, posebej za premlevanje težkih, problematičnih zgodovinskih epizod, za katere se v bistvu še vedno bojujemo se za interpretacijo. Je to, da v bistvu za razliko od filma, naprimer ta strip je zelo filmičen, ampak kvaliteta stripa kot medija je, da ga lahko odložiš tako kot knjigo. Ko prebereš eno stran, ko vidiš tisto, kar te zadane, lahko odložiš in v bistvu imaš ta moment refleksije ali si pač dovoliš čustvo. Jaz moram priznati, da sem na eni točki sem se resno razjokala in sem prav odložila knjigo za ta dan, kar v bistvu s filmom ne moreš narediti. Točka, ko Gudrun Brown umre oziroma je ubita od strani policistov med demonstracijami 1. maja in ona v bistvu v trenutku umiranja izgublja samozavest, resničnost izginja iz frame v frame in je verjetno njena zadnja misel, želja in to je v bistvu neka zelo lirična scena, ne vemo, a je spomin, a je upanje ali želja. In tudi vizualno do konca ni jasno, je pač neka romantična slika nje in moškega, ona dva naga na obali reke in konec. In v bistvu niti nisem sigurna, kdo je moški, ali je to njen bivši mož ali njen potencialni bodoči, ki se pojavlja v zgodbi, ampak je v bistvu, vsaj kako sem jaz razumela in mi je jasno, da bi se dalo razumeti na še 200 različnih načinov, je ta neka, ne vem, ideja o človečnosti, da smo vsi v krvavi pod kožo, vsak želi happy ending, vsak ima potrebo po ljubezni, po sprejetosti, neodvisno od tega, a so te ubili nacisti ali si ti ubil drugega kot nacist, ali ona v tem trenutku bila ubita kot komunistka ali kot neka naključna žrtev okoliščin, kjer se je slučajno našla in tako naprej. V tem smislu je prednost stripa, da je, za razliko od filma, je manj frameov, kar pomeni, da je več tvojega opisivanja pomenov. Ja, pa bolj lahko tudi nekako, pa tudi nekako lahko pri posameznem tistem posnetku, ko je zamrznen, ker ten kip lahko tako malo obstaneš, ima pa še nek tak lirični moment in malo reflektiraš. Hecen, na nek način je manj imerziven, film te kar požre, ti ne da sploh odstopa, tukaj pa imaš odstop, ampak je pa nekako več placev za neko bolj resnično čustvo, zame, meni se je ful tako zdi. In se mi zdi pri teh komičnih momentih, da je zelo to pride, recimo, ne vem, en strip, ko ni prav zares zgodovinski, Persepolis pa Rabec prihodnosti, ko oba govorita res zelo prvoosebno, popolnoma komični, čist stilizirani liki z velikimi nosovi, zelo direktne, hude zadeve govorijo, ampak je super, pravzaprav ta komični odstop tam blazno naredi enega tega, da se da govoriti o zelo konkretnih stvareh na en po svoje distanciran, po svoje pa bolj uživet način. Zanimiv. Že ti kaj prepomnil? Da primerno razmažem. No, skozi to, kar sta zdaj potrjevala, zlasti Jovana s svojim branjem, je seveda še ena karakteristika, torej ne samo stripa, vsake avtentične zvrsti. Strip ima svoj ritem branja in gledanja. In dober strip je tisti, ki se s tem zavestno igra in ponuja branju različne možnosti poteka slikovno, literarnega, imaginativnega, tistega, kar pri doživljanju, pri spremljanju stripa
doživljaš kot imaginacijo svojo, kar je seveda pri stripu čisto drugače kot pri romanu in čisto drugače kot pri filmu, ne? Ki ti vse ponuja tako rekoč na dlani, tukaj gre pa vendarle za nek prazen prostor, v katerem zbiraš svoje gibanje na nek način od slike do slike, od teksta do teksta, in v tem smislu je strip nekako ponuja nek prostor svobode za način, kako se ga lotaš. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je zdaj z drugega konca te atmosfere, ki je bila omenjena, se mi zdi ravno ta atmosfera, kako se je to dogajalo, je zelo prepričljivo podana. Seveda, vidi se, kako je človek ogromno študiral in vse prebral, torej tudi vse to, kar smo omenjali od Deblina naprej, ne. Jaz bi se spomnil na filozofsko debato o resentimentu, ki je bila že v tem času neke vrste odgovor na vprašanje, kako da se nam to dogaja. Resentiment je sicer star pojem francoski, in so ga tudi Nemci uporabljali kar raje v francoščini, ki je namenjen neke vrste občutku krivice, ki se ti je zgodila, ki jo pripišeš svoji pripadnosti neki skupnosti, zato se ti je zgodila, skrati nisi sam kriv, ampak zato, ker si pripadnik neke skupnosti in seveda iščeš za to tolažbo in to tolažbo najdeš v drugem, ki je za vse kriv. Ta zastavitev je znana, ni specifično za ta čas, je pa specifično za ta čas, da je ta resentiment postal dejansko atmosfera celotne nacije. Po prvi svetovni vojni, po tem čudnem mirovnem sporazumu, ki je Nemčijo postavil v tak položaj in tako dalje. In tu seveda je po mojem pomembno se spomniti Maxa Schelerja in njegovo analizo resentimenta, ki je nastala prav v teh letih 27, 28, 29, 30, ker po 33. ni mogel seveda v Nemčiji več nič in tako naprej. Torej on pravi, da je 10 točk je napisal, jaz ne bom vseh 10 obnavljal in ponavljal, ampak prva je ta, da vodi resentiment kot odziv na neko situacijo od plemenitega k vulgarnemu. To je prva značilnost. Skratka, resentiment najde sam vzroke za to situacijo, ampak take vzroke, ki so vulgarni v odnosu do izbire možnosti iskanja plemenitega. Potem se rojeva iz negativnih občutij, ki so pa priznana kot normalna. Zavist, jeza, sovraštvo, ljubosumje, kljubovanje, zloba in tako naprej. Potem ima vrednostne sodbe, seveda te tipa mi in drugi, kjer so te sodbe so, kot jim reče Kozelek, pa pol tudi Karl Schmitt, to so asimetrični kontrakoncepti. Se pravi, dva koncepta, mi, drugi, pri katerem je tisti drugi seveda vedno podrejen, slabši, pokvarjen in tako naprej, čeprav je trenutno zmagal. Ampak se bo že resnica, pravica skazala na koncu. Kar seveda, da ne grem daleč naprej, vodi v nekakšno moralno šibkost, vodi v razprodajo in razgradno pozitivnih vrednot in tako naprej, ne bom zdaj začel tukaj moralizirati, Scheler pač je, ampak gre seveda za to, da razlika med resentimentom in pa recimo fašizmom ali nacizmom je to, da tisto, kar si v resentimentu množica v svoji imaginaciji predstavlja kot tolažbo, da oni pa to realizirajo. Resentiment se nikoli ne realizira, on se vedno ustavi v neki podobi tolažbe, ki je sicer napačna tolažba, grozna tolažba, je prenos pravzaprav stigme na nekoga drugega, ki ga potem vzpostavljaš in tako naprej in se pojavlja seveda tudi v življenju kot odnos do drugega, ampak ne pojavlja se pa kot to, kar je bilo pri fašizmu in nacizmu. Ta resentiment, ta mi drugi na razredni ravni, med razredi, med spoli in tako naprej, je vse povsod prisoten v tem stripu in bi rekel, da zato je tudi, če se s tem ukvarjamo kot pobudo za resno razmišljanje, je seveda ponovno treba se vrniti tudi k pojmu, konceptu resentimenta. Tudi danes se ponovno vrača v zgodovinsko vedo, vrača se v debato in to ni psihološki pojem, to je pojem, ki je etično-filozofski koncept, resentiment. No, to sem mislil. Ja, super. V bistvu, ker je Leo tudi omenil o tem, kako so se v tem obdobju poenostavljale binarnosti, družbene binarnosti
in tudi se je v bistvu utrjeval patriarhat, za kateri so se mnogi prestrašili, da se razkraja, kot se je dejansko. Zelo mi je všeč v tem stripu v bistvu, kako je ta aspekt tega obdobja prikazan. Torej, neko seksualno osvobajanje, neka seksualna majhna revolucija se je tedaj dogajala in je seveda tudi te zgodbe. In se mi zdi pomembno, da je glavni karakter Marta Müller, da je biseksualna oseba. Ker v bistvu, če pogledamo študije o tem, kako so v literaturi, v popkulturi uprizarjane LGBTIQ osebnosti, v bistvu biseksualne osebe so numerično najštevilčnejši del te populacije, pa so v bistvu najmanj prikazovane, zaradi tega, ker so nekako liminalne so, preveč so normalni, preveč so vsakdanji, v bistvu ne dajo se kar tako prepoznati kot tipične, ne vem, transseksualne drag queen, naprimer oblečene osebe. In to je en paradoks, s katerim se ukvarjajo. In tukaj v Berlinu je v bistvu ta emocionalna in seksualna zgodba glavne junakinje je v bistvu ful je prepuščeno našej interpretaciji, zakaj se je ona zaljubila v moškega, v katerega se je zaljubila in zakaj se je pol zaljubila v žensko in zakaj je odnehala v bistvu od oba in zakaj se je na koncu odločila ali pa ne, lahko beremo, da se je odločila za neko vrnitev v patriarhat, v mainstream, na podeželje. In je to zanimivo, da v bistvu ta razlaga nikjer ni, avtor nam ne poda jasne razlage, nam prepusti, da si razložimo oziroma da si ne razložimo, da jemljemo to prehajanje med seksualnimi orientacijami, aspiracijami kot nekaj, kar je fluidnega, kot v bistvu sodobna queer in gender teorija v bistvu pravi, da ni jasne ločnice med homoseksualnimi in straight osebami, ni jasne ločnice med moškim in ženskim konceptom, v bistvu vsi smo nekje znotraj tega, kako se reče, grade. Kontinuuma, Kontinuuma, ja. In v bistvu, in tisto, kar je zanimivo, je v bistvu, da niti v enem trenutku to ni njena zavestna odločitev. Ona se pač prepusti trenutku, odnesejo, ja. Kar je tudi v bistvu značilnost celega romana, da glavna junakinja je v bistvu popolnoma reaktivna. Ona niti v enem trenutku ne prevzame odločitev, nema neke zavesti, zavestne odločitve ali zavestnega prepričanja. Tudi ne bi mogli reči, ona je tako nekako levo-liberalna, tako kot smo vsi danes, ampak se ne da reči, da je ona ni aktivistka. Ja, to je zelo praktično, se mi zdi na tak, mislim, če hočeš narediti en tak tip romana, ko prikaže celoten presek neke družbe, se mi zdi zelo fino, da imaš enega tazga junaka, ko ni popolnoma opredeljen v ničemer in ko lahko, ne, se to je v bistvu tudi noirma v bistvu tazga junaka, ne, junaka, ko kar drsi čez vse možne družbene sloje, povsod malo povohlja, povsod malo odgrne in je kar nek tak nas dantejevski. Kjer noir? Tudi noir na splošno ima tazga junaka, a veš, noirjevski film ima tazga tipa junaka, no, da mislim, da ampak tako, če nočeš ti prikazati osebnega razvoja, če ni tvoj glavni fokus individuum, ne, oseben razvoj nekoga, komu je svet sam za ozadje, ampak hočeš ti pokazati presek enega sveta, je super, da imaš enega junaka, ko lahko roma čez vse to, pogledati vse v konce in na koncu v bistvu dokaj ne močno prezadet lahko spet odide. Mislim, čustveno se sut, ne, tudi tukaj, ko se nazaj ozre in vidi razsuto mesto, ne, ampak nekako lahko se pa umakne iz tega. Ja. Lahko bi tudi rekel, da ne ve, kaj hoče ona. Ne? Zdaj, jaz bi se mogoče vrnil na par desetletij, ne? To so zdaj že precej sofisticirane pa visoke zadeve. Ne? Torej, kako
se je začel interpretirati zgodovino, ne, v stripu, v filmu. Ne. Torej, jaz mislim, da avtorji, ustvarjalci, interpreti zgodovine, da smo, ne, če se damo ta koš, da smo v bistvu skozi zgodovino veliki lažnivci, goljufi, manipulatorji, ne, predvsem nizko moralo. Zakaj? Če pogledamo, ne vem, ameriške filme, westerne, najbolj simpel, ne vem, Billy the Kid, Jesse James ali pa Robin Hood so interpretirali, to so bili junaki, ki so bili romantizirani, ki se jim je neka huda krivica zgodila in so dolg časa so jih, a veš, zelo poveličevali, ker je notorna laž, ne, mislim, oni so bili psihopati, morilci, a veš, mislim, sadisti, karkoli. Tudi niso hoteli sprejeti, ne amnestija, ne karkoli. Ne. In zakaj je bila taka interpretacija? Zato, ker je publika to hotela. Ne. Publika je plačevala za junake, najprej so bili v tistih dime novels, potem so bili v filmih in šele tam v 60-ih se je ta, ko preko pozicija, pogled se je spremenil, ne. So jih malo bolj realistično začeli, so jih kot psihopat. Custer je bil junak v, ne vem, v 30-ih westernih, pol je bil šele v Little Big Manu je bil kot psihopat prikazan in tako naprej, ne. Torej, veselje je trajalo toliko časa, dokler je prinašal denar, ne. In mi ustvarjalci smo v bistvu veliki hinavci, ne. Mi smo odkrili tole, šele ko je publika, torej kompleksnejše, bližje resnici pogled, ne, šele ko je publika to začela zahtevati, ne. Zasitla brezmadežnih In junakov. torej interpretacija zgodovine ni samo stvar ideologije, ni samo stvar sodobnosti ali pa ustvarjalnosti, ampak je predvsem stvar denarja, ne, koliko boš iz tega profitiral, ne, in če redko kdaj, no, sicer se zgodi, ne, redko kdaj, da boš človek šel v ekonomski samomor, ampak to je stvar zeitgeista, ne, to je stvar tega, da ljudje take stvari danes hočejo, debele, krepke, kompleksne tudi, ne moralno, ne preveč, ne soli nam pamet, ne, kaj kar smo prej ves čas počeli, ne, kaj naj gledalec, bralec, poslušalec čuti ob tem, ne. In torej nismo zdaj na nekem vrhuncu civilizacije, ampak zdaj je pač tako, ne, da se to plača, pa bomo to počeli, ne. To se mi zdi zelo dobra perspektiva, ko nasplošno mi je všeč, če se ne slepimo, Tako da da smo na vrhuncu jaz se zavedam civilizacije, to je te zelo v redu. hinavske pozicije, ne. Mogoče samo za ilustracijo, en kontraprimer, ne. Ridley Scott je, torej vemo, Robin Hood, ne, je bil romantiziran junak, je bil dolga leta, ne, se je boril proti krivici, bla, 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 ne, in Ridley Scott je dobil v roke scenarij Sheriff iz Nottinghama, ne, ker je bil pa ta šerif, ki je bil skozi negativc, ne, je bil pa normalen človek, ki je hotel v svojem mestu imeti red, ne, in pol pride neki Robin Hood iz križarskih vojen, ki sam tam zdraho dela, pa pizdarja, ne, in jasno, da ga bo preganjal, da je izobčenc, pa tam nekaj napadal, ropal, ne, poštene ljudi, ki se vozijo s kočijami in krado denar, ne, pa kaj če so iz cerkve, pa kaj če so bogati trgovci, pač to se ne sme, ne. In Robin Hood je bil pa zdrahar, ne, in v scenariju je bilo tako, ne, in Ridley Scott je rekel, namesto da bi to prikazal, ne, na ta način, mislim, da bi obrnil vizuro, je rekel, ne, Robin Hood mora biti junak in pa je spet tam Russell Crowe ponovil, kako bi rekel, vlogo iz Gladiatorja, ne, in idealiziran junak in film je jasno katastrofa, ne. Ampak, Tako je bil osnovni scenarij. ja, osnovni scenarij je bil pa genijalen in jaz sem z veseljem čakal, ne. Obstaja še en film, dober, by the way, o Robin Hoodu, Robin in Marion, ne, ki so pa že stari vsi, ki že komi tam plezajo, Sean Connery, pa ona je šla v samostan, on se je vrnil, Richard Levisrči, nekaj tudi psihopat, ne, in on se je vrnil in pol sicer ponovijo to pustolovščine iz mladosti, ampak komaj tam se sabljajo, pa ni bilo včasih lažje, koliko je težko radilo, ne. Skratka, Ampak všeč mi je ta perspektiva, da to kot zelo hvalimo, pogledajte, kako so večplastno zdaj narejeni liki, pa kako nam kdaj kaže tudi pozicijo negativcev. mislimo, koliko smo zdaj frajerji. Lahko po svoje, po svoje nismo, konferensko, ne, po drugi strani lahko pa da pač, to hočejo zdaj ljudje, tudi malih tolaž pa tako naprej, ko so huda zgodovinska obdobja, da se ti lahko kar malo odnese, malo te nese tukaj naokrog, pa je že v redu, vsi smo krvavi pod kožo, si noben ni zares odgovoren, tako da mogoče, to se bi Pa zdi predvsem dobro, ni treba, a veš, če ti eno serijo odgledaš, ali pa strip prebereš, ti ni treba brati, mislim, dejansko je pa tle je
50, mogoče 100 knjig prebranih, temeljito preštudirano obdobje in način obnašanja in še celo onomatopeje ima v nemščini, ne, če ste opazili. Mislim, arhitektura, obleke, vse je v nulo, ne, in to je toliko dela. In nazaj šumenjati, ne, sem videl določene zadeve, ko so mu jih popravili, ne, sem mu recimo povedal, ne vem, ta cajtang takrat ni obstajal, je zamenjal. In tle so, to sem se jaz srečeval tudi pri Meksikanarjih, ogromno tega, ne, nek moraš pač nehati, ampak je temeljito raziskano, ne, in to je taka digestirana verzija Weimarske republike pa vzpona fašizma, ne, ki jaz mislim, da bo šlo dobro v promet, da gre. Jaz tudi vidim veliki izobraževalni potencial te knjige, ker v teh epizodah, v teh fragmentih, fragmentarne zgodbe itak, ampak se še pojavljajo v bistvu elementi nekih zgodovinskih dejstev, ki so omenjeni toliko razloženi do te mere, da lahko slediš zgodbi naprej, ampak v bistvu niso razloženi do konca. In bi si predstavljala, da naprimer neka zagnana profesorica zgodovine na neki gimnaziji od učencev zahteva v bistvu, da najdejo ta dodaten material. Kdo je pa bil ta predsednik, ki se tu mimogrede omenja, ali neki, ali veliki referenc na naprimer konc Prve svetovne vojne in v bistvu pokaže, da je veliko daljša ta kontinuiteta dogodkov. Torej, itak se roman oziroma strip konča z letom 33, ampak v bistvu se začne z letom 18, pa še prej. In v tem smislu je poln teh referenc na zgodovinskih referenc in se mi zdi, da bi bil odličen material, s katerim bi se dalo delati v šolah. Živi nekako to na zgodovinsko obdobje, ne, lahko taka vožnja skozi. In v bistvu inspiracija, da se razišče neki element še globlje, šle dlje. Jaz bi se pa samo vrnila na to, da se danes rišejo takšni stripi, ker publika to potrebuje. Ampak mislim, da stvar ni tako enostavna. Mislim, da je enostavno po letu 89 in novem pisanju zgodovine, ki se je začelo v 90-ih letih, ki je bolj kompleksno, posebej razumevanje predzgodovine Druge svetovne vojne. Zdi se mi, da danes nihče ne bi mogel pogoltniti enostavne razlage tega obdobja. In da v tem smislu ne da se piše, ker to publika želi, ampak enostavno, ker se danes ne da drugače pisati. Ja. Sam en stavek, se strinjam, ko se bo delal čez 20 ali 30 let nov strip ali pa strip recimo o tem obdobju, mislim, da bo kar bistveno drugače, ne? Ali pa čez 50, ne vem. Mislim, da bo imel neke nove elemente, o katerih zdaj niti ne moramo sanjati. V bistvu absolutno se strinjam. Jaz si sama ne bi znala predstavljati, v kateri smeri bi to šlo, ampak naprimer, ko smo zdaj gledali prej te stripe iz 80-ih let, način, na kateri so uprizarjene ženske, objektificirano žensko telo in prikazana agresivna nasilnost seksa iz moške pozicije, to danes definitivno ne bi bilo sprejemljivo. Mislim, da se brati kot žanr, če ga razumeš kot nekaj, kar je bilo narisanega v 80-ih letih, danes ne bi bilo legitimno za isto zvrst žanra zgodovinskega stripa, mogoče pa pri drugih žanrih, ki to še vedno sprejemajo, to vrsto objektifikacije žensk. Vedno je mešanje, nekaj žanra pa enih starih zadev. Dejstvo je, da se tiste stvari se dogajajo v zgodovinskih obdobjih, ko se je ženskam to res dogaja. Pa je pa zdaj vprašanje, koliko pa to nasilje estetiziraš, koliko ga problematiziraš, in koliko ga recimo problematiziraš lih čez estetizacijo. Recimo ful teh stripov dela na tak način, da je za nalašč narejen tako, da ti je mečkan tako
preveč prijetno, ko gledaš neko posilstvo Ja, ja. in se samo vprašaš, kaj da se bo zdaj dogaja. Veš, tako da, mislim, da res ne smemo biti preveč hajt nad nekimi temi starimi obdobji. No? Samo naprimer ta strip da tudi žensko vizuro, da pač ženski pogled, iz ženske perspektive pogled, kaj se mi zdi, da je naprimer nekaj novega v odnosu na to, kako so se risale te seksualne scene 30 let nazaj. Mislim, če se spomnim, Politik in zabavnik je tukaj imel ogromno izobraževalno funkcijo, vsi smo v bistvu se naučili brati stripe skozi Politik in zabavnik, vsaj v moji generaciji, ampak mi je fascinantno, da so se v Politikinem zabavniku pojavljale prav te scene, ki bi danes bile, se mi zdi, danes so problematične. Ali bi jih morali danes problematizirati? Avtori zdaj zelo pazimo, kaj delamo, da nas ne bi mi tu za ušesa. Ali pa za kaj drugega. Glede te pedagoške rabe, pa tudi te drugačnosti po letu, recimo 1989 in tako naprej, bi rad upozoril še na en moment, poleg tega, recimo, spolno-seksualnega in še kakšnega drugega. Tako rekoč mimogrede so predstavljeni komunisti in nacisti na način, da jih lahko ločimo samo po frazah in geslih, ki jih uporabljajo, že po uniformah, ki jih ne moramo vedno na slikah. Ne. To se mi zdi, da je nekaj, kar je, tako mimogrede se razreši ta spor o totalitarizmu v samem stripu. Ne. Oboji imajo strašen resentiment, sam drugega si lišajo, ne. In to zelo izrazito. Ne. Tukaj bi opozoril tudi na to na koncu, kakšna je bila reakcija na Berlin Alexanderplatz, ko je izšel. V Nemčiji si lahko predstavljate, da so nacisti reagirali recimo na to, kar piše nek tak mestni levičarski liberalc, bi rekli, ne, ali pa socialni liberalc, bi rekli pri nas. Ne. Ampak pravo kampanjo proti njemu so uprizorili pa komunisti. Ko so v Rusiji rekli, ta roman, ki ga ves svet bere, ker je v milijonih in milijonih izvodov takoj šel po svetu, to je bila res uspešnica, ker je govorila točno o tem, kaj se bo zgodilo. Ne. Na nek način vsakmu, ki je prebral, si je predstavljal prihodnost, tudi svojo lastno. So nemški literati zbrani okrog Lingskurve, ne, zelo ostro reagirali, napadli avtorja, napadli delo z vsemi možnimi topovi, pravzaprav v tem smislu, da je to človek, ki še enkrat ubil Rozo pa Karla, ne. Na nek tak način. In seveda, da je to tudi način pisanja, ki je neprimeren za govorjenje o problemih, o katerih lahko dokumentarni pisatelji socialističnega realizma takrat še ni bilo, ampak proletarski pisci lahko pravilno opišejo. Njihov govor je, Berlin Alexanderplatz je naša trdnava, tam smo sami proletarci komunisti, v knjigi ni niti enega. To je njihov govor. Ne? No, tukaj jih imamo v tem stripu in mislim, da so prikazani na način, ki je zelo ustrezen za šolsko rabo danes pogovora o nacistih in komunistih v 20 in 30 letih. Meni je bilo še v stripu zelo posrečena rešitev, torej, ko junakinja in junak delata intervjuje z raznimi delavci z vseh slojev. Ne. Potem po koncu intervjuja ne gre kamera pač normalno z junakinjo, mislim z junakoma, ne, ki sta po defaultu pač nam blizu, ne, ampak se preklop kot v, ne vem, enemu Buñuelovemu filmu, ne, se preklop na tistega delavca in eno stran mu posveti vsakmu. Ne. In nič, s tistim delavcem se nič posebnega ne zgodi, ampak vidimo, pride domov, pride po ulici, pride domov, ne vem, ali ga čaka kosilo, ali skuha kosilo ženska, ali kaj pometa, ali se ukvarja z otroki. Ja. Skratka, imamo eno plejado teh likov, ki jih pol kamera oziroma avtor jih pospremi domov in to se mi zdi genialna rešitev. Ne. Malo manj genialna se mi pa zdi, da občasno si privošči, da udre v misli, ne razume misli, ne vem, mimoidočih na ulici, v vlaku, punčka še celo ena reče, lulat me tišči, si misle, ne reče. Ne. Skratka, tle si mogoče malo pretenciozno da pravico da ve, kaj mislijo, ne, in to meni ni zapel, ne, ni mi deloval, medtem ko to, da gre kamera z njim, pa da sami vidimo tista dvorišča, različna tiste, čeprav so skromne, ampak revščina ima 1000 obrazov, ne, in to mi je pa bilo fantastično. Ste ful lepo, ja, ko je ta
intervju z nekom, z nekim etnološkim subjektom, ko potem odide dejansko svoje. Tehnologija. Čeprav, tisti notranji monologi se prav vidi, da ste direktno pobrani iz Wendersa, ne? Tiste misli, tisti vzeti direktno pač iz nebo nad Berlinom in tudi taki tipi misli so, kakor jih imajo oni, taki malo bizarni. Ja. Še malo pa po Handke že noter. Saj to si tisto dejansko Handkejevi, ne? Jaz imam še eno mogoče. Čist tehnologija, ne, kako se, torej, ko sva se z Marjanom Pošalcem lotevala teh Meksikanarjev, ne, kako se ene take krepke zgodovinske kosa mesa, ne, kako se ga lotati, ne. Torej, najprej sva brala vse, kar se je dal o tem prebrati, ne. Takrat še ni bilo interneta, v zgodnjih 90-ih sva neke nemške, avstrijske knjige celo dala prevajati in plačala za to, ne. Tako da sva res dobila, ne. Zdaj je tega preveč, ne, na internetu. Potem po branju kako se tega lotati, ne, kako fiktivno zgodbo zašiti skupaj z to, ne. In potem smo po številnih debatah prišla, da ta Maksimilijan, ne, ki je šel v Mehiko, ki je nekako nosilo, ne, da ni dosti, da nekako ne vemo dosti o njemu, oziroma da ne bi se sam z njim ukvarjali. Torej, tudi previsokega ranga je, ne, nekako, da bi bil. Tudi previsokega ranga je. Tako je, ja, da bi ga. In potem smo rekli, da bomo njega plus enega izmišljenega Slovenca, ne, ki sledi, in ta AB, ko sva to imela, potem sem jaz rekel mala strip, mala zgodba, mala dramaturgijo, konstrukcijo, ne. In potem sva to pletla, ne, te zgodovinske dogodke, ne vem, datum tega pa tega, se je to zgodilo in potem se zelo odvisen od tega, ne, in je treba prilagajati dogajanje, ne. In posebej v prvem delu je bilo ogromno teh nekih zgodovinskih datumov, kjer se jih moraš držati, ne. In vmes ta dogajanja, ne. No, in ena mogoče zanimiv primer, ne, Maksimilijan kot drugorojenec je bil ves čas nesrečen, ker Franc Jožef pač je bil cesar in tudi Maksimilijan si je želel biti cesar in tudi njegova žena, ta belgijska princesa Šarlota ga je podpirala v teh ambicijah, ne. In zdaj to njegovo nesrečo oziroma hrpenenje, a ne, kako pokazati, ne, najprej skozi neki prizor pač dialoški na začetku, ne, potem je pa dobil ponudbo od francoskega spletkarskega cesarja Napoleona III., torej, kaj če bi bil ti mehiški cesar, kako bi to, a ne, pa Maksimilijan jasno takoj trznil, ne, ker je naletel že na njegovo prejšnjo željo, ne, že obstoječo željo in zdaj, ko sta sama s Šarloto ostala zvečer srečala so se na Lokrumu pri Dubrovniku, ko sta ostala sama, sva naredila sceno, kjer skozi seksualnost njuno, ne, torej ni seksualnost le bila sama sebi namen, torej ta neki spolni akt med Šarloto in Maksimilijanom, torej ni bilo zato, da s seksom zabiramo zgodbo, ne, ampak sta ona dva to fantazijo, kot češ, da je on že cesar in da ona njega kot cesarja nagovarja, sva vključila v to njuno seksualno igro, ne. In torej, ko imamo nekaj relativno cenenega pa komercialnega, kot je seksualni prizor, ne, ampak ko ga cepaš z realnim željam, fantazijam seksualnim, ne, tle se mi zdi, da je pa to uspešno bilo, ne, in ko ona njega nagovarja, o, cesar moj, ti si tako velik, pa pomemben, pa vse znaš, pa vse zmoraš, ne, in on uživa v tej seksualni, to se mi zdi primer uspešnega prešitja zveze med fikcijo in, torej mi ne vemo jasno, kaj je on počel, ne, in zgodovinskim dejstvi. Super. A imate še vidno še kaj, ima kdo kaj, kjer bi ful interveniral? Če ne bi, mogoče jaz pač predal publiki, če bi imela še kakšno pripombo ali pa vprašanje. Pa se lahko privatno tudi kar malo tako pomenimo, bomo tako še tukaj zihar 15 minut, pa lahko še kaj pokramljamo. Drugače bi se vam pa zelo zahvalil, ker ste danes prišli na ta pogovor. Od vseh gostov. Ja, točno to. Kupite in preberite knjigo, ki je odlična. Hvala. Hvala.